Ako se biljne i životinjske vrste nađu na stranoj teritoriji gde nemaju prirodnih neprijatelja, njihova brojnost se vrlo lako uvećava na račun autohtonih domaćih i divljih vrsta. Najčešće dospevaju putem transporta, a širenje invazivnih vrsta podstiče ubrzana urbanizacija. Uz čovekovu pomoć, biljne i životinjske vrste veoma lako menjaju svoja prvobitna staništa. Međutim, njihovo prilagođavanje novom okruženju i razmnožavanje često ugrožavaju opstanak autohtonih vrsta. Mnogo veći broj vrsta dolazi samo, pasivno, opet uz pomoć čoveka, ali ne namerno, nego bude zahvaćeno tim sredstvima transporta, dakle razne kargo isporuke sa jednog kraja sveta na drugi, transport balastnih voda u brodovima, pa čak i turisti koji nešto ponesu slučajno ili namerno. Postoje recimo i komercijalne vrste, ove gajeni kućni ljubimci, ovi najrazličitiji, pa onda ukrasne biljke. Dakle, sve su to razne vrste koje su negde uzete iz divljine, prenete na distancu koje one same ne bi nikad ili skoro nikad uspele da savladaju i onda tu gde dođu krenu da se ponašaju na neki način koji izaziva probleme. One pre svega uništavaju svojim preteranim razmnožavanjem i formiranjem nekakvih odnosa ekoloških koji nisu postojali ranije. Ovde imamo vrste koje na neki, uslovno rečeno, nenormalni način u novoj sredini mnogo uspešnije nego njihovi srodnici ili njihovi ekološki ekvivalenti u tom novom području i onda počinju da ih potiskuju. Do te mere da mogu da ih unište. Pojedine invazivne nekad znatno ugrožavaju domaće vrste, ali ipak ne uspevaju da u potpunosti naruše ekosisteme. Ubrzana urbanizacija podstiče širenje invazivnih vrsta. Jako ih mnogo ima, dakle spiskovi broje više stotina, ali da ne kažem više hiljada vrsta. Uobičajeno je sad da se prave takozvane crne liste. U Evropi postoji takozvana, na svetu i u Evropi postoji takozvana lista koja se zove 100 najgorih. I sad od tih 100 najgorih evropskih mi imamo verovatno više od pola takvih. Tu spada i bizanski pacov ili ondatra, nutrija kao krznašica, jedna vrsta raka, verovatno ih ima više, jedna vrsta raka koja ugrožava ovog našeg rečnog raka. Veći je problem što mi ne možemo da sprečimo. Znači, mi možemo da zaustavimo jedan deo tih transporta, dakle, za grupe vrsta za koje znamo da će, ili očekujemo da će praviti probleme, ali za veliki broj njih prosto ne možemo znati i onda važi neko pravilo predostrožnosti. Znači, bolje je ne raditi takve stvari, jer ta ispitivanja da bi bila realna treba da traju desetinama godina. Ne možemo zaustaviti globalni transport robe i ljudi, ali kretanje i prenos invazivnih vrsta možemo usporiti rigoroznijim kontrolama i zakonskim propisima.